Namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel hayi namuntlha of course hayi hi ta hi khirho laha hi timhaka ta kokwani Chauke Fonyonyo vhele yeah, and then from there okay so kwalani ta hi khe still ha tlhela ka timhaka ta Makhadzi and Bliss Boy yeah ivi then emakumu of course hi ta hi khe hetela hi Benny Mayengani the president. So after loko vhele kokwani Fonyonyo yi tlakule rap hinkwenu swi voneni like hinkwenu swi voneni ku ku ve ku nyamalala i Hilux leya yona leya 2.8 48 V or volts and stuff like that hi nga hi swi voneni laha even vanhu vo fana mina ku ri leswi swa ni believe swi loko hayi yi nga va yi trade in the car na hi minkarhi leyi ya beef hi kha yi namula hi gagaxi swi swa ku kongomisiwa ngopfu swona sweswiya ku yi nga va yi trade in the car na mina ni wela ka vona lava vo a va believe swona yes ni nge zi ni ti excludeni mhani munhu wo hemba na mina ni wela ka vona vanhu lava believe ku yi nga va yi trade in the Hilux ku yi kota ku landza raptor and stuff like that. However na mina no hlamala ka sinhlo of course ra ti 30 ta December yi nga fika yi nghena live kokwani Fonyonyo hi nge za ha westa nkarhi a hi twini ku a yi ku yini kahle la let's go Master T. Atlani mi nghena mi ta vona movha wa mina swi proper n'wana mani a swi tluriwa ya hi le kwihi kwala ni nga kwala ka Toyota kwala a tsanina entity Toyota swa proper hi leyi baki ya kokwani Chauke hi leyi n'wambi ku ni yi xavise na ambulayini kahle a yona leyi a yi xavisi kokwani Chauke a yona leyi wa 4.8 n'wambi ku ni xavise movha a yona leyi a yona baki ya kokwani Chauke leyiwona hi ta xuta mama a yona leyi vona i xavise movha Fonyonyo a yona leyi na byela ni mina a yona movha kokwani Chauke leyi a yona leyi na a yo leyi a yona leyi movha wa mina na a yona leyi a yona leyi na va n'wi vulavula ngopfu ka gaza kahle a wo makhiya lawa a swi twisisi a ni xavisanga movha wa mina ni ya xava raptor hi leyiwa a ni xavisanga leyi baki na raptor hi leyi wo twa ku tlherisa repita a teka yin'wani movha na repita hi leyiwa ya ha ri proper mpfukini na mi nga xava endleleni nyana hi kona a yona proper two leyi na leyi ya ku ni phela na leyi loko ni ku a yi xavisi timovha me a ni garage ni vulavula so hi leyi repita hi leyiwa proper things ane swa mayemo ni ta mi komba lembe leriwa n'wina va mavondzo ni ta ku a yi xavisiwangi leyi langusa number plate loko yi tsundzuka i gugula kahle hi leyi number plate wa yi vona ta reference swa ka mampela kokwani Chauke a xi na garage xo xavisa timovha xo xava khandziya swa mayemo kokwani Chauke yeah before ya kule vhele hayi kona is the same car na number plate yona HP 071 ku leyi image leyi nga yi kuma hi leyi ya yi tlumbeni nyana but ya swa fana ni swi vona ni swi verify hi yo number plate yona is the same car a ku ze ku na lexi nga cinca hi yona movha ya kokwani Fonyonyo leyi yale HP 071 and then tlhelo vhele yi kuna 48 volts liyani as you can see hele 2.8 GD6 48 V volts yale hi yona ku ze ku na swa ti-chassis hi yona movie yona xi hi prove wrong kokwani Fonyonyo a zangi straight in movie yale yi kona the resistor wire yi nyamalarini hi ta hi kha hi ti twa ka la ka video but yaleyo movha yi kona ku ze ku na lexi kanetiwaku la so yeah ka baki leyi ha swona tlhela ku tsala ku 48 volts 2.8 and stuff like that a ni nga tshama ni swi searcha na mina vhino swi ta ku xi yimele volts vhele a ni nga tshama i swilo leswi lolohosaka no munhu a swi searcha ni to ku votala ni swi votala ni tshame swi searcha so yeah swi yimele xi swa 48 volt ya kona la yeah i battery dading liya i battery liya as you can see kwala leyi actaka as a mild hybrid so yi tirhisa ku yini mild hybrid leyiwa very provide electric assist during acceleration. The motor adds up to 12 kilowatts, 16 horsepower, as you can see, quite enough power. Okay, making the truck feel more responsive. So the acceleration, you get more power there, 16 horsepower. That's a lot of horsepower. And stuff like that. And then it contributes
Regenerative braking. When you slow down, the motor acts as a generator to capture energy and recharge the 48 battery volts battery. Lero a swi bohi i ri chargisa battery liya loko i khe breka la ya ti charger hi yoxe. Smoother stop start. It allows for a much smoother engine restart compared to traditional starter motors, making traffic driving more refined. So yeah, loko yi sunga as electric i nge swi twi no swi twa vhele vhele ku yi suka la as electric vhele vhele like it's yeah yo va smooth. So hi sweswo leswi nga yimela swona kwalano and the stuff like that ma yona mhaka leyiwa. Okay. ya swi swa ka mampela ne Yeah. a ni xavisangi baki liya ni kona ka entity Toyota kwala tsanini hayi Chauke xavise baki Chauke swi swa ka mampela mani na garaji yo xavisa timovha mina ni te ni la ku khandziya hi leyi Ndhawu leyi se na yi vona ku kwini ya yi landza ka Google Maps se na yi ni ku yi voneni ntsani na yi tivanyana I know the area exactly. Okay, ma yi twa ya suka hi liya repeat na me se na suka hi leyi a mi va ndlelanga ni mani ni va byela ni ta va ndlela ni kha ni famba ni ta mi kuma ndleleni ni ta mi landzele ndhawu. yeah, okay. Location ne yeah, as we've seen there, let's Tzaneen. Let's go. Na mina ku pfa ni lahleka kambe where's Tzaneen Polokwane hi leyi nga ra and then Nwamitwa, it's next to Tzaneen. Yeah, so hi le Tzaneen ndhawu le ka okay, doroba ri kwini la hi la ka those roads ivi hi jika se hi nghena. Okay, and then hi ti direction leta nyuwani and stuff like that. No Mazda one i swikwalawa na vo Mahindra vo Ford Raptor swi kumeka ku Ford. Yeah, so i ndlela leyiwa yona musi and then we go up. Yeah, hi la it's exactly here. Yeah, hi kona la kona la ku nga na dealership nyana swi le ndhawu yin'wana ndhawu yo hlupha ni why nga la ku ni komba yona street view la ni to ku ni le ka yona kambe leyi yi different kambe na yo le Google Earth na rivarisa. So yi la exactly here hi la a yi ri kona kokwani fonyonya la ya ka this dealership hikuva loko hi languta la a yi ri opposite VW a hi kota ku vona xixin'we xa VW nyana which is this one. So hi la yi ri kona kokwani fonyonya kwala and stuff like that. So I know the area kwale tsana yi lahli i ku gonya na swintsanana vi kha yi suka le ka molo nyana leyikulu kumbe ya la Tzaneen ku gonya hi xitarata lexi exactly i ti fikela kwala ku na dealership kwala and stuff like that as you can see kwalano ti hlayini nyana kwalaho ti hlayini and stuff like that. Na mileage as you can see a swo chansa hi yoho yaliya ku na mileage a ya ha ri hansi njha 37,769 it's still new. A ku hi mileage ya timovha masiku lama sweswi hi ku xava ngoti second hand it's still new. Vanhu mi kuma va xavetela timovha kwala ka 100 and something thousand kilos, so it's still new, it's very new at this kilos and stuff like that. Let's go kokwani Chauke. kambe wo nyanyela loko ni nga bohangi bandi a nga ri wa xinyanyana lexi ya ve ri mantsiyani wa rilarila hi mehe loya ne n'we mi kete ni xavise baki mi ri nsente hi nga na tikhoma va hlelela liya repita le kona mi prove wrong kokwani Chauke na mina ya agree na mina ni wela ka vo vanhu valava mina ndzi ni hempa mina ni munhu wo street talker mi prove wrong kokwani Chauke a ni chavini mina ni chavini xa hlupha xisa lexi xa hlupha drive medem le Tzaneen mani so far nga va jaji kokwani Chauke hi ta vaviseka ni mente ni xidyi xa mali xa ka Gaza xa mali mi swi twisisa kahle ku halo i xidyi xa mali lexi hi leyi repita hi leyi ku driver boss fonyo hi leyi repita a yo leyi repita na yo no ayo leyi yi nga na boss lady ayo repita leyi yo ayo liya ayo leyi jika ku repita na mina se to no ra boy 7 so let's go. landzelelaka aka driver waibo se hi meni leswa swo poyilana guys kokwani Chauke
va wina va ha ri na mali va xavisa timovha ni ya xa Range Rover January ni ya xa Range Rover loko ni vuya a Dubai ya ni ya xa Range Rover la me private leyi ni nga ta yi khandziya n'wana mhani 2.5 meter ya a ni chuwangi 2.5 Range Rover leyi ni yi landzaka hi January ni kha ni tirha timali because mali ya kona ya nyoka na mina yi dya khandziya movha hi ku rhandza endlu lexi a ni tlelaka xona la ku xi bandla double story ku vuya kambe Dubai ku tanyiwa la ku ta ndza ri swilo swin'wana swa proper ku dlaya movha leyi mara ya nandzika e movha leyiwani ye guys yimani maleji ya yona a yi zangi yi famba movha leyani ya ha ri nyuwani phela ile wayibona 37,000 ile a yi zangi yi famba 37,000 ile maleji ya yona ni xave ri brand new fana liya maleji ya yona 37 liya yi ri 20 sweswi ni fambe ngopfu liya as mi swi twaka hayi fonyo xi endla swikulukumba 2026 hayi ta hi ri ku hlaleleni hakona ha ri ku ri wa xizonda swihato ku vavisa na vona ka ti-competition a rezi ta hi kha hi voni hi swona ku vhevhera ni ti-competition ti va ti tshama ti ri koho xigazeni a swi ta ka swi vonaka ta xi nghena Dubai wa yi hlwela ku loda yena hi Dubai na kona swilo swa ti-trade ngopfu because at times loko na swa ti-trade ngopfu laha mi kumaka ya ku na ti-building letiwa ti na ti-trade ngopfu to tala a ni ti kulukumba ngopfu that's why as you can see kwala hamepo ha ri ndi huma kahle ngo look at it uze ingayi no ti ta zumazuma kunene as you can see look swa saseka look kambe ku na ti-island a hi vona na ti-island nyana a ni tshama ni teka nkarhi ni ku ni ta ni ta vona ha rena ni ku na ti-island nyana ti ndliwaku hi leti ti ndliwaku la ta private hi sweswi kwa private island leyin'wana as you can see yi va yi ri blind yona yi va yi ri blind and then what else is here kambe ku na vo Abu Dhabi kasi baji khale fashaku xi le kwihi kasi le Dubai or xi le kwihi ku na that longest building in the world yi le Dubai yi le ni yi tlule xi njhani kasi la yi ka yi nga vonakeki ndhani ri kwala kusuhana na because hi le longest building in the world hi le ma yi vona hi le swa saseka look ya twa hi xona fonyonyo next year xi ta xi ri kwala xi ya vona the longest building in the world ya le yi humi yalawa as you can see and then swi nga helelaniwani a hi tlheleni le ka xikukwana let's go to xikukwana i xikukwana ya ka xikukwana nakona leyi ndi xi ya ku beni le yi ni chele ka village street a ni mara muti wa xa wu hluphile patini his house hi loyi ndi yi ti komba simple ngopfu i vhete swi vona hi vu green hambileswi a yi nga se loda ngopfu ni vhete swi vona ku hayi hi leyi liya kokwani xi ya ku beni laha xi ya fika ti-double na xi le ku karhateni a xo xi nga yiba ku hi vheli ya xilo lexi nga ku xi ndleni hi se multimillionaire se multimillionaire as you can see kwala na xi le ku tirheni ya le as you can see xi ya ku yi namuleni ivi xi lata na Range Rover ya 2.5 million a ni ti ku nga ku ri yini you said the mileage, that's why I'm confused what's happening. Yeah. Price low to high, still high to low. Yeah, now we are talking. Oh, okay. 6 million, okay. Apologies. And offer one man line. Hey, I'm a hoping. I hearing at 2.5 you wanna go Ilya Shinjan. Hey, Mato Chavis Adone. It's a crazy car. I'm sure ka page 3 ku na la hi ta ka 2.5 okay still ha ri ka 2.8 ma to sasekeni though ha ri ka vo ma 2.8 2.5 ish okay hi leta so nayo ya chavisa Range Rover yi va yi tini xikhwameni because service ya hluphanyana a yi that as reliable ne hi to ya unreliable yi la munhu a tini hi ku fika tshami khi lunghisalungisa sweswo xi tini phone xi ya bali ya so hala chavisa xi ta yi vavisa gama hi le dya so kazi hi le dya so le deletes le dya so xi ta hi pandza xi ta hi pandza
xi ta hi pandza a yi sasekini ya chavisa no chavisa and it's rare because vanhu a va koti ku yi afforda in general se hi le hansi ngopfu so swi lava ku hi fambi yaliya if not the other one ya Land Rover and stuff like that. Let's go. Then Range Rover ya 2.5 meter le jaja black mirunku anga zo ku bodlele n'wana mani dile ku te leswo mara ni twa loko hi nga yi kha yi vula ngopfu Defender mos mayivona leya Defender ni twa loko yi vula ngopfu yona I don't know but it's fine sisita Range Rover hinkwato Range Rover 1.4 nyonyo lexi nga ku andzazani vona ku chuha ngqi pfala na festera ku nga vi na huwa lexi xi lavaka baki leyiwani ya cinca mathayele hinkwawo wu lavaka mathayele ta teka so why baka a yi nyamarini hikokwani fonyonyo why a yi nyamarini hi hlamusela ku reason a swi te xi njhani. Let's go. vona wa mina ni nge va rhwalarhwali hi baki swa tibaki no lava ta huwa hi swoho leswi kahle evili leyiwa ya 4.8 leyiwa ni lava ta mi komba ku a ni yi ncengi Okay. ni xave 1 something meter phela leyi a yi chipangi cash ni koloti cash Okay, swi lunghile hi nga yi tlhelela na ta ha ri ku holo leswi swi ka xi humese maphepha kombisa ku a yi kolotiwa hi yona mara yi nga ha tlheli ngopfu ka beef leyi I think it's fine va right swi ni twina ku swi to ndina ku ni va nga tinyimpi. Let's go. A hi twini reason kokwani for yini. Let's go. ku za yi eka Toyota pani yo yi duvula tintambu mistake ku valoyi va loya va loya leswaku loko yi huma ka insurance hi ku tlumba loko ku ti u cheka u kuma ku se xibamu xi be tintambu swilo swa kona njhani ya tshama 4 months hinkwayo ka Toyota va ha lava tiphasi ta ya ta kala mara ni kensa hi ku haxa yo tsandza mali n'wana mani ni hakelelini 42,000 leyi vuyini kaya cash ku va ni endlela leswi a yi swi lava kambe tintambu ti ya ku pfona kambe letiwa dynamic sound leya very JBL sound leyi nga la na yona leyi sound yi nga ku tlimba tindleve loko nga ngu swi twanga kahle so guys reason yaleyo man reason yo why a yi nyamalarini a yi duvule baki hi xibamu ku vonca xi hamba xi bombisa ni toka ku ndleke yini yi duvule I don't understand but a yi nyikani context but a yi duvule baki hi xibamu leswi nga fika swi humelela kwala and stuff like that I read so debate leyi guys hi vheta hi sort out kwala straight Raptor versus 2.8 GT6 Toyota a hi voni ku rivilo swi fambisa ku yini kuti hi to ta suka swi ta overtake a hi voni ku dleka yini. Let's go. khanya a ni ti vitana ku hi yena proper 2 ene ni ya yi tsala ku proper 3 endleka yini kwana xa tsutsuma lexi kahle loko u ta caca repita swi lavi rhangi dye vuswa kantla ncile u kantla na vuswa twa ku phela se yi presina like I don't know sa yi nghena mo I think it's 140 on zama ku zuma kahle la hayo va silo baki leyi vhele vheta ni swi nga na electric ma swo la sa yi nghena 140 mara a dya nyama la dya Raptor leswi kombisa ntsena ku yo Raptor leyi na ku yi famba 120 140 kwala a ina ku yi famba ma 140 ya in overall la a yi fambisa swo xipidi xa kona nsati wa koho leswi kombisa ntsena ku like you can't catch a Raptor tibaki letin'wana kahle you just can't yi na rivilo ra le henhla ngopfu swinene unless of u xava din'wa dya electric di nga koveri BYD mara electric so to some extent a di nga struggle and stuff like that with the conditions and stuff like that ile ku kantla na vuswa twa ku u kandleni maloyi na kahle whatever this is. lerisa ku yi kambe radio kona ka movha leyi ngo tsala na ti-off so yeah hi leswo guys and a tsutsuma ni ri yo tsutsumisa
leswo guys hayi loko u ri la ku compete na red a swi tivi ku fika vi khoma movha ya matimbanyana eyi a swi ta simple ti-GTI tetiya nyana letiya ti tiveka ku ta tsutsuma hi kho yi nga lungaku na tibenzebenze to hambanahambana va ku ti na power ya le henhla sweswiya hayi letin'wana timovha wa sala unless ku ze yi fika vo ma 180 very 190 something na ku ya helela la mara hala hansi hayi ta ku dlaya pick up yi ta ku vavisa because 0 to 100 5.9 seconds so it's crazy yi va yi ri faster than the GTI up to 100 to tala to hindza loko se yes loko se ti khoma 100 ku ya henhla yes but ya dyaadyo reason ya ku hi update ku se yi fikeni kaya se yi fikeni kaya movha as you can see laha swo chance ni phela timovha ta kokwani Chauke ni voyini se yi kile kaya wa voyile hayo hayi leswa swo chance Legend 45 hayi 48 volts kokwani Chauke hayi Legend 45 xi lo yini mara i 2.8 GT6 let's go 4.8 wa yi vona so hayi nga vula tani ku hayi mhaka kahle swinene a xi hi prove wrong phone yona kona whether hi like him or not a xa hlupha a xa karhata movha una garage hayi and then very khe hi nghena ka section ya ti-love birds makhadzi and also Blitzboy mi nga mi swona khale hi khe hi update hi swona hayi mara sweswi wa hi ta hi yin'wana section hiya hi ta yin'wana section hiya yeah because after video xexi nga ku trendeni xexiyana ya ku ve ivi ya tsala na status xin'wana ka akhawunti ya yena laha hi xi landzaku a hi xi landza ku video kho yi nyamalarini but yi nyamalari ka status mara a ni hi rekhode kahle la ya after ni tipuni very via the comments ya let's go master T hi leswi view story a poste xitori xexo as you can see kwalano lafa ya tsala ku look who came to okay nga ni ta yi phosa kunene sweswi pfula kambe master T I remember ni pfule twice as you can see ya fika tsala ku look who came to take me from my gig a ri laveka na crying emoji a vekela na love la guys mara ai hoyi ndi kona ko build wa theory leyi guys yi le ku paseni if they are not dating ku khisa already va kissing or they are even close manjeni if I said date but khisa xibini coco already sweswi swi ngopfu manjeni 70% chance yo se swi le kusuhani ngopfu or almost same ya ma yi twisanyana hi leswi ni nga ta ku ri hi vonisa xiswona sweswo and stuff like that i mhaka serious swinene a ni ti ku a delete ni xitori lexiwa makhadzi but it's very serious it's very serious hayi okay a hi hundzeni and then vhele hi kha hi hetelela hi beni mayingani the president mani munhu wo ripota ti-gig but hi leswi nga ku humeleni guys ko matimu swi kahle hi swi ripota a hi tsaleni matimu a swi wile ka tibuku ta Vatsonga history ya Vatsonga in terms of the entertainment industry yeah because ka Sonto of Course na mini lo hlamala ka Sonto of Course ra ti 30 ta December mi rhanga phanda yi fika yi tsala ku 60 gigs my fans promoters and business people thank you best highlight 8 gigs hi New Year hi mina ncambe ni ri lexi ka gaza so as you can see kwalano mi rhanga phanda November to December yi swi koti ku va yi fixa 60 gigs it's crazy guys leswi wa swi ndliwa hi ti-artist le handle so yona leyi artist straight swi ndliwa hi ti-artist le handle swilo leswi swi nga ku humeleni swi vona ku laha vuxembe xi swa ku na ya ta kha a ri close to these gigs ti ndliwa hi valavuya leswi mi rhanga phanda yi ka ku swi ndleni i history na tin'wana tikula to ku swi ndleni swa tigig to tala so like yi le ku beni swinene so hi nga vula tani ku congratulations to him as hi swi vulaka 31 ta December a redza ni tihwita a redzi kumbe yi ta cover ku 31 December kwala vona tigig ta kona vona ku himpela 8 na 1 2 3 4 5 6 it's 8 hi 31 ta December yi ta yina 8 wa tigig of which is crazy mara wa tindhawu ta kona ku le ka Nkorhi ku na Dem Vista le ka Makosha le ku na Kagashi Katomenament okay ku na Colombia ku na The Juta Katomo Givi Mushiyane Diamond Walk ka Mapayina swi le ndhawu yin'we I understand it's possible swi le ndhawu yin'we swi possible ku yi nga ta attend hinkwato i swi tlhariheleni mi rhanga phanda tigig ta yo ti le ndhawu yin'we leti la tigig ta yo ti le ndhawu yin'we and stuff like that so yeah it does make sense leswi nga tshamisa xona kwalano it does make sense hi nga vula tani congratulations to him swona guys a swilo leswi hi nga ta swi avoida mi rhanga phanda xi na tigigi xo bela xo khanya ku khanya like swa chavisa swilo leswi nga ku humeleni la hi swi tsarini ka history ya matimu ya mi rhanga phanda sweswo na hina Vatsonga as a whole ku swi ze ku humelela ku va na 60 gigs November to December hi leswo loko ku ri amukeza subscribe bani ta kombela mi tika subscribe